Teljit ćeš se bez. Ako može, ima. Treba li pomoć tu? A tako kao malo, Evo, da vas nešto pitam od prike, da li možda znate kako je pravljena ova kuća? Ne. Naravno, vi ste mladi još. Kuća je pravljena uz pomoć takozvane mobe. Znate šta je moba? Šta je moba? Moba je skup seljana, komšija, prijatelja, kumova i tako dalje. Besplatna pomoć kad se nešto krupno radi. To se najviše radilo i danas kada se radi kuća. Drugo je kada se, recimo, kosi trava, kada imaju velike livade, u negdje julu mjesecu, kada se kosi trava, tu se najviše mobe organizuju. Znači, besplatna pomoć, više ljudi. Narod je bio prilično siromašan, mali su bile ove, što bi rekli danas, farme i imanja, a onda se dosta, kako tada su bile ratova dosta, pa se ginulo, ostajale su obično žene, udovice sa djecom malom, koja nijesu mogle, i onda se obično u tim situacijama moba organizovan da se dođe, se pomogne. Evo, recimo, kada sam ja počeo da radim kuću ovdje prije oko 40 godina, meni je tada došlo na mobu 47 muškaraca, od kojih 22 su doveli konje, i tada smo posikli u šumi tamo one balvane koji su trebali za krovne konstrukcije, za to. Onda došlo još i oko 30 žena i djece. Žene su donile pite, sir, spremale ručak, pomagali to sve. Djeca su nosila vodu, rakiju ljudima podaju. Tako da je 77 ljudi bilo na toj mobi kod mene toga dana. Ima li još djede mobe? Biće, ja se iskreno nadam. Biće. Biće.